nkaguma hamiringo yo kwinegeza entasi y'abahingi yo muri Nyabushozi mu district ya Kiruhura. Government etireho buryo bwo kubahwera mu kurwanisa endwara zo mwani ngo babase kusharura umutindo gubarukwesimisa. Noza kurebuka ngo umwana ugwawe tubagukiriza kuza mu mwata n'ekintu cy'ukubasa kubiko bukoko kikabuhereza uburaro na nebyo kurya azabuka kunda bukategana so umwana ugwawe. Echa kandi noza kureba ngo umwana ugwawe atristi burukora abahena ku 14 ningashwaremirwe burukwezi norabyo mwombazwa bukoko ugarukora bya mukijumusa. Umwana ogu buru mwesente nyingi munonga nkweko wakugisa ukagisente ukagomorente zamate nyuma ukagomora enemy ukayihamwe sente. Abantu binji batuyemba kireba ngo kitakugasha munonga barebo kutunga ukulisa konga ngo bemagenda bafo munonga ubuhinji bakugenda ho bora mpora irrigation ninga water fed irrigation okureka amiza agakureto agakutewe nzura kungata umwana gwe namizi gukusitira mbwene n'ibintu bishatu bitwetenga kugira ngo government twatire cyo kubanza kwe kutungira amezi tukahinga umwana tuguma tusharura noro umwana ogu kugutunga amezi no guma no sharura umwaka agundi season tekwamo umwana no gwenda itaka Nyabushozi initaka umwana no gwenda amasha entezi tura Nyabushozi hata no shanga zaroreza amashani ziragahana zabushenyi so nitwe tushemerere kugira nitwe tushemekwa twino mwana aba bashabira no kwejumbira mu mishomo y'ebyanga okumanya ntebekanisa za government kumara hebizubi nkebyo mu makuru agandi abahinji n'abarisa kurugo mu district nkakabarore Fort Potro Bunyangabo na Kamwenje erizoba basibo mu mushomo gw'abahinji ogutebekanisiwa mu Rembo Fort Potro omushomo ogu gutebekanisiwe kitongore kitari cha government cha KRC mu Uganda. Banada Bwambare orukora nka food safety coordinator kitongore kitari cha government echa consent nagira ngo abahinji nibakwatagura kube byo kurya kurugaha kusharura kuhikomo butare kozire buri kintu takozire mubazi takozire biki ebyo kurya birindire kurunga ati nabiteka kuita noshango mulinya na makezi ebyo kurya by'abantu abinagire mutaka ogenda trading center kandi no kureka ijuma gyendeba ati no kiteka mu bihimba by'abantu olinde byokure by'abantu obuhuka tabukoraki. We are proud that we have enough food. As we say we have enough food, we should not forget that ebyokulya tubantu byara abana baitu bayekore tukagenda twayebwamu itwena twakonsatratinga kigambo kya market. Fama n'omugamba habaki entasha yawe ntaitu fama nawe tamanyire habwaka fama tumugamba tukole value addition fama nawe takumanya value addition kumanyisa so twatekereza twagamba leka tweteyo bamu habalimi abakora value addition abaine ebirimwe bitali bimu na bimu maybe nitusobora kwetegereza ekitukumanyisa nicho Gasha kwa Sande Ke William na Jonathan Singwire.